नमस्कार बंधुगण आज हेउची 12 सेप्टेम्बर सोमवार आज दिन देश विदेशर 10टी बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सहित मु हरिहर आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल को। तो बंधुगण आज ये भिडियो में मुझे देश विदेशर किसी बड़ खबर नहीं आसी जमीक अवपात प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा जारी से ही आज दिन पेट्रोल एवं डीजेल सह सुनार रेट किसी बड़ परिवर्तन से किसान योजनार हिताधिकारी आसूची किसी बड़ खबर जहाँकि यही तारीख में मिलवा जाऊँगी किसान योजनार 12तम किस्ती टंका। तो एमती किसी बड़ खबर सब आपड़ यही भिडियो जानवा पाइबे पूर्व से भिडियो गोटे लाइक करनी जदि चैनल सहित जोड़ी रहा चाहती और एमतीका लेटेस्ट खबर देखा चाहती तो चैनल सहित जोड़ी जातु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर तो से बेल आइकन को प्रेस कर। तो प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा अवपात प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा जारी आज 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग। दक्षिण ओडिशा उपर सक्रिय रही अवपात घंटा प्रति 25 किलोमीटर बेग गति करुच्ची अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची अवपात भवानीपाटना ठारू दक्षिण पूर्व दिगरे 10 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार मौसुमी निम्न चापरेखा गुजरातर नियालीरू बाहरी अहमदाबाद जगदलपुर एवं दक्षिण ओडिशा उपर अवपात केन्द्र ठारू पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जाए लंबी। यार प्रभाव राज्य में गत 24 घंटा मध्य सर्वाधिक 32.3 मिलीमीटर वर्षा होईछि जहाँ स्वाभाविक वर्षा ठारू 154% अधिक रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर पाणीपाग विशेषज्ञ रमाशंकर दास सूचना अनुसार 37 स्थान में प्रबल वर्षा और 3 स्थान में अति प्रबल वर्षा रेकर्ड करा जायछि। आगामी 24 घंटे अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। यह दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ दे गति करने सह क्रमशः दुर्बल होइजिव किंतु यह प्रभाव में आगामी 24 घंटे 10टी जिले में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तो सही परवर्ती खबर को आसवा भुवनेश्वर में स्थिर रही सुना दर ताहले आसतु जाना आज दिन में कौन रही 22 कैरेट और 24 कैरेट सुना दर। आज भुवनेश्वर में सुना दर में सामान्य परिवर्तन देखा मिली। भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 46,750 टଙ୍କା और 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 51,000 टଙ୍କା रही। भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 46,600 टଙ୍କା और 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 50,880 टଙ୍କା रही। सेहिभଳି देशर प्रमुख सहर मानकर मध्य भी सुना दर में किछिटा परिवर्तन देखा मिली। आज मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट सुना मूल्य 46,750 टଙ୍କା और 51,000 टଙ୍କା थिपानी रेकर्ड करा जायछि। सेहिभଳି नुआदिल्ली में यही दर यथाक्रमे 46,900 टଙ୍କା और 51,150 टଙ୍କା रही। दक्षिण भारतर मुख्य सहर चेन्नई में 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,927 टଙ୍କା और 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 52,285 टଙ୍କା थिबानी रेकर्ड करा जायछि। तो सेहिभଳି परवर्ती खबर को आसवा सबुदिन परि आज भी पेट्रोल और डीजेल दर में होइछि किछि बड़ परिवर्तन। आज भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा 103 टଙ୍କା 11 पैसा थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 94 टଙ୍କା 68 पैसा रही। सेहिपरि देशर प्रमुख सहर में पेट्रोल और डीजेल दर में किछिटा परिवर्तन आसी। आज दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 96 टଙ୍କା 72 पैसा और डीजेल दर 89 टଙ୍କା 62 पैसा रही। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 106 टଙ୍କା 31 पैसा थिबा बेले एबेले डीजेल लिटर पिछा 94 टଙ୍କା 22 पैसा रही। सेहिपरि कोलकाता में पेट्रोल लिटर पिछा 106 टଙ୍କା 3 पैसा रही बेले डीजेल दर लिटर पिछा 92 टଙ୍କା 76 पैसा रही। तो परवर्ती खबर को आसवा जगन्नाथकर हेउछि कोहिनूर हीरा प्राय 200 वर्ष पुराना यही संकल्प पत्र उपरे दाबी करिछि जगन्नाथ संस्कृति जहाँ स्पष्ट करुछि कि कोहिनूर हीरा श्री जगन्नाथंकर 1830 मसीहार यही पत्र रे स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि जे लाहौर राजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा को श्री जगन्नाथंक रत्न भंडार को दान करथिले। मानसिक आकार रे दृष्टि शक्ति फेरी आसीथिबा पई प्रार्थना करी से पुरी धाम को आसी यही हीरा को प्रदान करथिले। जगन्नाथ को अत्यंत भक्ति करुथिले राजा से जगन्नाथ निकट में मानसिक करी कोहिनूर हीरा जगन्नाथ को दान करबा पई संकल्प करथिले। वटवृक्ष मूले प्रथमे राजा रणजीत सिंह पूजा करथिले और कोहिनूर हीरा को कालिया को दान करथिले। तो सही परवर्ती खबर को आसवा यूपीआई एवं क्रेडिट कार्ड रो बढ़ुवा व्यवहार चाहिदा बढ़िबार संकेत। क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट रे बढ़ुवा व्यवहार चाहिदा बढ़िबार संकेत मिलुछि एभली किछि अनुमान करिसेंति एक्सपर्ट एवं बाजार सह जड़ित विशेषज्ञ। बढ़ुवा व्यवहार कोविड महामारी प्रकोप मध्य आर्थिक गतिविधि रे सुधार आरा को इशारा करुछि। भारतीय रिजर्व बैंक मासिक तथ्य अनुसार यूपीआई लेन देन अगस्त में बढ़ी 10.73 कोटी टଙ୍କା होइछि जहाँ चलित वर्ष एप्रिल रे 9.83 लाख कोटी टଙ୍କା थिला।
ସେହିପରି POS ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟରେ 32,383 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲରେ 29,988 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟରେ ବଢ଼ି 55,264 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲରେ 51,375 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବୀମା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କମ୍ ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶରେ ବୀମାର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୀମା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୀମା ନିୟମ 1983ର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୀମା କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜିକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ବୀମା କାରବାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରାବଧାନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୀମା, କୃଷି ବୀମା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବୀମା କାରବାରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜାରରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ବୀମାର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ିବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ବୀମା କାନୁନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ ବୈଦେଶିକ ଅଂଶୀଦାରର ସୀମାକୁ 49ରୁ 74% ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଆଜିଠୁ OJEE ୱେବ୍ କାଉନସେଲିଂ। OJEE ୱେବ୍ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରୁ MBA, MCA, MTech, MArch, M-Plan ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରୁ BTech, BArch, B-Plan, BCAT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MSc ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। କାଉନସେଲିଂର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା www.ojee.nic.in ଏବଂ www.odisha.jee.com ରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 8ରେ OJEE ପରୀକ୍ଷା 47,729 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 61ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ OJEE ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 28,620 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। KGF 2 ଓ ୱାର୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଅଭିନେତା ରଣବୀର କାପୁର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲୋକେ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେତେଟା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର 2 ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2 ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 160 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୟଶଙ୍କ KGF 2 ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ଆୟକୁ ମିଶାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ PVRର ଗୋଟିଏ ଦିନର ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ PVRରେ 9.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବେଳେ KGF 2 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 9.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 8.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ତ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରିଲିଜ୍ ହେଲା iPhone 14 ସିରିଜ୍। ସବୁ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଓ ଏହାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। iPhone 14 ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ iPhone 14 ଓ iPhone 14 Plus ଏବଂ iPhone 14 Pro ଏବଂ iPhone 14 Pro Max ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ। iPhone 14ର ଦାମ 69,900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ iPhone 14 Plus 99,900 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି iPhone 14 Proର ମୂଲ୍ୟ 1,29,900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିଭଳି iPhone 14 Pro Maxର ମୂଲ୍ୟ 1,39,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ତାରିଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ PM କିଷାନର 12ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
ଚଳିତ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 12ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକି ନା 30 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ମେହତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆଣିବା ଉପରେ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର 10ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଆଶା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ତ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ।